Laitkam byllai multiple job vacancies kijing pentip Laitkam gila pulang akan ika video kumba kat lai teli idan pentip Laitkam la pentip dekat NEEPCO atau HANS Foundation te sakne ko ki post haki jakat trai repair te kat barang yat kan ika video nyapat yakin ki jing pentip Laitkam kam dia susu kawai hadin kawai pan te kita beran qualification kumbala dawa leng bakin jing pentip sale ka beran kam RECRUITMENT tab iki kam. Kapan kong nipat chua jongan NEEPCO tarik hadok dari lai tarik benai jeli warja penri nam taki post executive trainee haki line puli repair. Te kadai ka jeng pentip nak NEEPCO menyapat ia kini ki post bala pentip dak NEEPCO ka post peningkong kadai jong kaneka executive trainee electrical mechanical kalat kombakan ruteli. Electrical engineering ruteli nata electrical electronics engineering lightly mechanical engineering kadan nyoteli nata ST ro kadan hapok mechanical arteli barakhot kilong kan ruteli teka snam klekhan hadok historic january arjar penri EWS lai pos nam OBC NCL lai pulai snam SCST lai posan snam PWBD sapos nam tamot ki ST kidan hani katop mechanical ST arteli ki pos tikito ki badan ki line poli mechanical tesa pila bantap ya kaneka post jong executive trainee mechanical tang ya pat syo ya kineki post aneka post baar pakadai executive trainee civil pratali barkhot kilak awai UR kawai EWS kawai OBC southly OBC NCL but SC arteli tekas nam UR EWS lai pos nam OBC NCL lai price nam SC lai posan nam sakan kabala executive trainee geology kala joi ka post tang OBC NCL lai pulai nam tekene ki lan pule hapas ya ka full time bachelor's degree ha nam takini executive trainee electrical mechanical ha technology haka electrical engineering lana electrical electronics engineering lana mechanical automation engineering nang taro habdai bala pas yaka ni graduate aptitude test gate arpujar arpunriu haka electrical lana mechanical nta executive trainee civil kani ha pass full time bachelor degree hakas lana AMIE haka civil engineering ha pass yaka gate ro repusan persen yakini berakhot repusan persen yaki way nata repusan persen yaki SC ki ST candidates. The executive trainee geology nata neiru hapas gate arjar penriu yaka geology geophysics. Habdai bala puli but full time MSc MTech hak applied geology. Dan nangta kijing siu kumbalat ho kesedan KDA kesedan increment ro ka initial pay kadai 10,000 pay berang setang tenang ta kita ki bansa jid ki habia deng pa kata ka training andala sajid basis 6 kibaran hak jaka keleng repair chong kan NEEPCO ta selection process kan kinpai leng ba ka gate score hadin ka gate score pat anda gila besar bne gate score ken sa bu kerteng sajid kerteng ki bansa syakhot na banta ka personal interview ya kan pihak apply online ingin sabuk kan link jong pentep po description ban ingin sabuk ro ya ka link ba pen apply kanang gitu bagi bidan ki badan ya ki qualification kembala community hakan ke jing pentep dak NEEPCO sale ka badan kam bat sa pendap syaban kot katarik pakado tarik bakado kadai lai tarik kemal thone online submission kadai dok sau kat sau tarik penai jemang hado lai tarik u penai jeli arajar ar phone rio tekide ki wai nam pule te to ki pakwa ban pule sapule bani ang sabu kaleng ka description lai tarik penai jeli arajar phone rio dei tarik kado tinggi baik mentapat sakane ka jing pentep na ka penta ka employment express kidon ki kam ha Guwahati kidon ki kamru apo ka garment showroom apo Shillong tanya pa jine kecing pentep
ke Employment Express ke code application namta ka way ka kam accountant seterang bat kentai po office po Zurut Guwahati Arsenal experience habdan ka tali profession hat tali entry sales purchase payment receipt BRS e-billing e-invoicing khatsan hajar at po hajar ka jingsi sales and marketing executive kadai tam ta seterang stationery wholesale at fancy bazaar Guwahati she's number Arsenal experience ke Jakarta kadai ke North East region Kajing siu arpusan hajar lai po hajar berkati senior accountant male female namta CA firm dan apa lunggaung Guwahati sahur san snap experience haki kam CA ta kajing siu arpusan hajar setengah sasa indoor sales staff senrang berkentai kani ke garment showroom po Shillong peran experience kemban riusnam haki kata ki indoor sales vacancies de arsnam kajing siu di sipo hajar ka ar hajar terang ta sen gawairu kadai po Meghalaya Nak kaju ke garment showroom tang baka post katang ka post kadika store manager senrang berkentai kila pantap ki baran experience tunai kalai hadu sausnam experience haki managerial level tekila pantap ka post kalai artli ha kanika post store manager kajing si kadai hadu arpusan haja te ban apply pi hapsia krem tok number ne pha ya ka CV jong pi resume jong pi tok number Riu not ar san iway san iway lai but kandai riu nyau pra kandai san iway pra kandai riu Jal thong to note kum kajing petip ba kin nam sim kadam dan kajing sim pisa registration fee la nika placement fee Jasa kajing petip na kanika HANS Foundation nam taka post project coordinator education project hapo East Khasi Hills de kanika kajing petip na ka HANS Foundation Project Coordinator Education Project. Pelaban tab di Master's Degree Social Work Public Administration Sociology Education aniki subject bayadai kelang pulih bayadai. The knowledge of one or more of the thematic areas like life skills, gender, mentoring, community mobilization, issues related to school education can come sajian. Have done experience kumba our lifetime hake managing, coordinating education, social development programs. Jika terai gadai hapo East Khasi Hills District Meghalaya can come jiri yaki local candidates jong Meghalaya. Teban apply pihak ka CV lan resume jong pi syakatuk email balai monica@thfmail.com. Tinggi pat mata persen yang jempetet babur kedai jempetet nak ada DMHO East Khasi Hills District nam taki post arteli medical officer kalait Southly. Lepas MBBS pada register di MCI dan NMC State Medical Council. Teban apply pihak su like thought to Google form link let's to Google form link but sepentap application form jong pi kani kadai nam tang menteri kam ya National Health Mission hapo ke East Khasi Hills District saya ka post baar pat kadai ke dental technician ka way ka post ka khandai hajar ka jing siu the qualification diploma in dental mechanics orthodontics na recognized institution pat badan kombasisnam experience hakaching trai kombasisnam kani rup hablet Google form link to kembala tho untuk link desa let's Google form link bat sepentap ya kini ki post arteli shwa tarik bado hado sau baje janbi jongka si tarik penai jeliu arhajar arpenriu tiki omne preference kenjid ik local candidates tapen kam tangga Gmail lam tak registration nang ta ya ki kod kisla pensat lang hawai ke PDF apa banin ai kerteng ya daka kerteng ini daka kerteng bastang bat ka jan daka kerteng bat ka jan ni patsa kani ga jing pentep hani ka thom kawai greatest solution ka khot training ka kam thongkam sa thongkam trainer vacancy pada agricultural background integrated farming system the plumber Jakarta di hapo West Karo Health District the degree diploma relevant background must be willing to relocate for the job. Ini contractual job teban apply pihak ya resume cobi share recruitment meghalaya@gmail.com ya kabam bagi jakasa an sapen piang. Dan kam priu pok makwal code application abda kena ki pam dan kam tani pelada pulih badia trailang bat ngi nakapenta ka post AM bat BM. Teka ching siu ki ang nyo hajar do pra hajar teka jakatrai kadai hapo umulang teban tip kamriat pila penyakren ha on riu not kandai san riu lai nyau ar
The second kawai ke jing pentip ke bathok permanent vacancy. Kane kadai pentip nak kata ka Ayurvedic company hapo shilo. Kane ka Ayurvedic company shilo kadon kam kebasan pungut ikana nakapenta ke office ke bandang penyiar thamai. Kajing kamai pelak ban kamai kumbasan hajar hadu arpausan hajar. Ki bala pas kas 8 syajrong. Entah ki badan dang hapo arpau prasnan. Ban tip kamria pila ban suya keren. Bat kitu kinambar ba ai pra nyau kandai sao. Pra not. Riu pra. Bat kandai nyau sao iway nyau lai ar iway nyau. Sakane ka top babut kajing pentip Laitkam. Kane bathok ngi nang pelaj dang pentip we are hiring. Ki kam balai kedai kam manager, nang assistant manager, chef, cook, helper, waiter, receptionist, room service, laundry. Ban apply pihak pak CB jong pi sya auto nambar nyau not prasan arsan iwai lai san. Tarik kado ban poi ya ke CV jong pi kadai hadu shitarik benai Januari ar shitarik ubenai jeli ar hajar ar penriu shitarik benai jeli ajar penriu. Thanks na kawai bathok don kam continental chef food but lodging and saben biang don kam continental chef ya ka jakabam jakasa and biang. Kontak hakandai sao prasan not lai sao sa but kandai nyau sao san kandai not san not. The second way kajing pentip bathok nepan bathok wanted don kam female housemaid nakabenta ka homestay ka baron hapo jawai. Dan kam female housemaid dan ka homestay baron hapo jawai. Kajing siu kadai prahajar tepan tip company pila banyak keren hau kandai line riu ar not sao riu iwai not sao. Tenang ta ki ong ni kajakasa dan kam CVA temot penyo banyak katula pakti prahajar kajakasa ro dan kam siu show. Sapan biang hi nakaneka homestay baron hapo jawai. Te kini kedai Laitali jemput tip Laitkam hani katop nyapat sana katop babut kedai kajing pentip Laitkam na kam tak ini kam trainers degree diploma relevant background must willing to relocate. Karena dia po East Khasi Hills kedai contractual basis ban apply pak RCB jong pisa recruitments meghalaya@gmail.com. Ya kabam kasa sapen biang. Ki vacancy belong training hakas ki line training mason carpenter but lead sofa maker plumber. The second we bathok we are hiring kia ka propose executive office executive. Te ka kam qualification bagi kwa kadai BSc la MSc. Ki freshers ru kila ban apply kita ban padan experience so. Te pa ACB jong pi bat ka portfolio sya kato ka email 100-fold recruitment@gmail.com. Tengok ni kan tip kedai nak 100-fold recruitment. Kita lepas BSc, lepas MSc, ibarat ke freshers dan kita experience so. Sampai ke CV job hi bat ke portfolio sya ka 100-fold recruitment@gmail.com. Tersakan ni kajing pentip recruiting candidates na pata ke post pera po selong kamai kembasan hajar do kasan hajar ha port training. Hadin pat kelak ban kamai kumba lai pusan hajar sejrong te kibala pas kelas trik sejrong atau hapo arpun rusnam pai berta jongpi na wan mi bat berta jongpi sya lachumir luar lachumir ha kadu sing to ding kat wai baje hadu ar baje no pai sing kelak ban keren ru pra lai nyau ar riu sau ar lai na benta jing te pakam dia. Titangi ni ki jing pentip Laitkam ngiyok pemetip sepi ke papait barok ko blai sibon ke pi barok papait